Mwaramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunze dukurikiye muri iki gitondo cyo ku itariki 23 ukwezi kwa kabiri 2026 aho mudukurikiye muherereye hose mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Abari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza, ikaze no mu makuru yacu muri iki gitondo. N'amakuru agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikomeye cyane, ariko mbabwira ko inkuru y'ingenzi nyirizina tugiye kugarukaho ni inkuru y'urupfu rw'umupolisi ukomeye w'igihugu cy'u Rwanda. Ni urupfu rwabaye ku munsi w'ejo mu buryo butunguranye cyane, ngiye kurugarukaho umwe mu bapolisi bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda gifite. Mbere gato rero yuko njya kuri iyo nkuru, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Makuru agezweho muri aka kanya baravuga yuko indege 50 za Amerika zerekeje mu burasirazuba bwo hagati hakekwa intambara ikomeye cyane. Indege 53 zirimo izi ntambara zagaragaye mu kirere kigana mu burasirazuba bwo hagati ziciye mu Burayi, mu gihe umwuka w'intambara rero ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Inkuru dukesha BBC ivuga ko mu gihe cy'amasaha 28 yo ku itariki 20 Gashyantare 2026 indege nyinshi cyane zavuye muri Amerika zerekeza mu burasirazuba bwo hagati, bigaragaza ko yafashe amafoto y'izo ndege zacaga mu Burayi ndetse zimwe kandi zahagararaga ku birindiro by'ingabo za Amerika mu Bwongereza RAF Lakenheath kugira ngo rero zongererwemo amavuta ndetse zinafate akaruhuko bitewe n'urugendo rurerure. Ni indege ziri mu ngeri zinyuranye, harimo 31 zo mu bwoko bwa C-17 Globemaster gatatu. Izo ni indege kandi nini za gisirikare zitwara abantu n'ibikoresho, ndetse BBC igaragaza ko bishoboka ko izo zerekeje mu burasirazuba bwo hagati, bishoboka ko zari zirimo abasirikare n'ibikoresho byabo. Izindi ndege Amerika kandi yohereje mu burasirazuba bwo hagati ku itariki 20 Gashyantare 2026 ni zirindwi zo mu bwoko bwa C-5 Galaxy zizwiho gutwara ibintu biremereye cyane, ndetse n'izindi ndege 9 zo mu bwoko bwa KC-135 Stratotanker zongerera izindi amavuta mu gihe ziri mu kirere mu ngendo ndende. Hari kandi indege 6 z'intambara zitwa F-22 Raptor Fighter Jets zavuye muri Amerika zica ku birindiro by'igisirikare cya Amerika bya RAF Lakenheath mbere yo gukomereza mu burasirazuba bwo hagati. Mu mafoto ya BBC yo ku itariki 20 Gashyantare harimo iy'ubwato rutura bwa USS Gerald R. Ford buzwiho kuba ari bumwe mu binini mu burwanira mu mazi ku isi, bwagaragaye buva mu nyanja ya Atlantique bugana mu nyanja ya Mediterane hafi yo mu burasirazuba bwo hagati. Umusesenguzi mu by'ingendo z'indege witwa Sam Wise yavuze ko ingendo zitwara abantu n'ibikoresho zingana gutyo atari ikintu gisanzwe. Agize ati ziriya ndege zingana kuriya zishobora kandi kuguruka ku mpamvu zitandukanye, ariko kugurukira ku munsi umwe byo biragaragara ko ari nyinshi ugereranyije n'izabaye iki cyumweru. Ibi rero bibaye mu gihe kandi Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko yahaye nyirantarengwa Iran y'iminsi igera kuri 2, iminsi mike cyane iri hagati y'10 na 15 ngo amenyekane niba ibiganiro impande zombi kandi ziri kugirana bizabyara amasezerano cyangwa se intambara. Umwuka mubi hagati ya Iran ndetse na Amerika bisanzwe bidacanwa, kabarushijeho kandi kuba mwinshi mu ntangiriro z'uyu mwaka biturutse ku myigaragambyo karabutaka yadutse muri Iran. Imyigaragambyo yatangiye mu Ukuboza 25, abaturage binubira ikiguzi gihanitse cy'ubuzima cyatewe no gutakaza agaciro gakabije k'ifaranga ryaho, nyuma iraguka ihinduka iyo basaba ko ubutegetsi buhinduka. Makuru kandi mu buryo bwinshi amakereka mbabwire ko mu gihugu cya Kenya ihuriro mpuzamahanga ry'impuguke mu by'amategeko ICJ ishami rya Kenya yasabye icyo gihugu kuvugurura amategeko kigakuraho igihano cy'urupfu kuko ngo gihonyora uburenganzira bwa muntu bitewe n'uko abantu kandi bagikatirwa kandi ntikinashyirwe mu bikorwa. Ibyo byagarutsweho na Beatrice Monari ukora muri iryo huriro muri Kenya, ubwo kandi yari mu gace ka Nakuru muri Kenya mu biganiro societe civile ndetse n'abaturage bigamije kandi ko icyo gihano cyakurwaho. Ati turi kugerageza gushaka abaturage kugira imyumvire ituma bagira uruhare mu rugendo rwo kuvugura amategeko n'amategeko aboneye atuma kandi habaho kugororoka. Umunyamategeko yagaragaje ko uwitwa Francis Karioko Muruwateto yakatiwe n'urukiko igihano cy'urupfu, ariko urukiko rw'ikirenga ruza kandi gusanga banyuranyije n'itegeko nshinga rumuhindurira igihano akatirwa imyaka 35. Yagaragaje ko ariko nubwo urukiko rw'ikirenga rwaje gutesha agaciro igihano cy'urupfu kuko binyuranyije n'itegeko nshinga kuri Francis, ariko ari we bagarukiyeho gusa, mu gihe kandi hari abandi bantu barenga 600 bagikatiwe
kandi nta kigaragaza ko kizahindurwa. Yagaragaje ko bitumvikana uburyo rero muri Kenya igihano cy'urupfu kimaze imyaka 40 kidashyirwa mu bikorwa, akibaza icyo kimara mu bitabo by'amategeko ku buryo abantu kandi bakomeza kugikatirwa. Ati turasaba nshinga gukora irindi tegeko riha abantu ubwigenge n'ubusugire hamwe uburenganzira ku buzima. Monari yagaragaje ko nubwo kandi icyo gihano kidashyirwa mu bikorwa ariko kugikatirwa ari uguhonyura uburenganzira bwa muntu kuko abagikatiwe bibagiraho ingaruka mu mitekerereze. Impamvu rero nuko gufungwa utazi niba uzanyongwa ubwabyo ari ikibazo gikomeye, asaba ko ahubwo igihano cy'urupfu cyahindurwamo icya burundu ku buryo rero ufunzwe aba azi ko afite ubwo burenganzira bwo kubaho. Muyandi makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tubone kujya ku nkuru yacu mu kanya gato, reka mbabwire ko abantu 38 biciwe mu gitero cyagabwe muri Nigeria. Umuvugizi wa polisi ya leta ya Zamfara mu burasirazuba bwa Nigeria, Yazid Abubakar, yatangaje ibitero byagabwe muri ako gace byaguyemo abantu nubwo kuri ubu hamaze kandi kugarukwa ituze. Leta ya Zamfara n'izindi zose muri icyo gihugu ikomeje kandi kwibasirwa n'ibibazo by'umutekano muke, abantu bitwaje intwaro kandi bakomeje kugaba ibitero kandi bigwamo abatari bake. Amakuru agaragaza ko iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu tariki 20 Gashyantare 2026 cyaguyemo abantu 38. Umuyobozi muri iyo leta witwa Hamisu Faru yagaragaje ko ibyo bitero kandi byaguyemo abantu bagera kuri 50, aho abitwaje intwaro baturutse mu ishyamba rizwi nka Gando. Iryo tsinda ry'abantu kandi bitwaje intwaro bakomeje kwigaragaza muri za leta zitandukanye zirimo Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi na Niger, aho bagenda kandi bagaba ibitero mu bice bituwemo abantu. Nubwo igisirikare cya Nigeria kandi cyakomeje kuriza ingabo z'igihugu muri utwo duce, ariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birakomeje. Ukwiyongera kw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikozwe n'umutwe wa Islam uzwi nka jihadiste n'amabandi atandukanye muri Nigeria byiruka kandi gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza impungenge. Ibyo byatumye Perezida wa Amerika Donald Trump yohereza ingabo bitunguranye, aho yavugaga ko abakristo bakomeje kandi kwibasirwa bikomeye muri leta ya Sokoto. Imibare y'umuryango w'abibumbye kandi igaragaza ko kuva muri 9 umutwe wa Boko Haram n'indi bafatanyije imaze kandi gutuma barenga 40 bicwa, abandi barenga miliyoni 2 bava mu byabo. Igitero cyo muri Zamfara kandi cyabaye nyuma y'iminsi mike hagabwe ibitero ku byaro bigera kuri 7 biri muri leta ya Kebbi bikozwe n'abagize umutwe wa Lakurawa, aho bishe abantu batari bake. Abashakashatsi kandi bagaragaza ko Lakurawa ifite aho ihuriye n'umutwe wa Islamic State isanzwe ikorera mu gace ka Sahel mu bihugu nka Mali. Ikaze rero muri amakuru yacu, reka tujye ku nkuru ibabaje cyane y'urupfu rw'umupolisi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ivuga ko mu karere ka Gasabo uwahoze ari umupolisi mukuru yishwe n'igikuta cyagwiriye inzu ye. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko ibiza byatewe n'imvura yaguye muri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare yateje inkangu mu karere ka Gasabo, yahitanye ubuzima bw'umupolisi mukuru wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Uwasize ubuzima muri ibyo biza ni CSP Retired Kamanzi Richard w'imyaka 57 y'amavuko, ubwo urukuta rufata ubutaka rwasenyukiraga ku nzu ye mu kagari ka Kibagabaga, umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Ibyo biza byabaye kandi ahagana saa 7 z'amanywa yo kuri iki cyumweru mu mudugudu wa Rindiro, nyuma y'uko amazi yavaga mu rugo rw'umuturanyi utuye haruguru ye yacengeraga icyo gikuta cyari cyubakanywe n'urupango, hanyuma bikarangira kigwiriye inzu ye. Bivugwa ko icyo gikuta kandi cyahise kigwira icyumba CSP Retired Kamanzi Richard yari aryamyemo arimo kuruhuka. Chief Inspector of Police Wallace Gahonzire, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, yemereje itangazamakuru by'ibyo byago byatwaye ubuzima bwa CSP Retired Kamanzi Richard. Yagize ati dufashe mu mugongo umuryango we kubwo kubura umuntu, ikibanze twahereyeho ni ukubashakira icumbi kubera ko inzu babagamo yasenyutse. Yasabye abaturage rero kujya bigengesera mu bihe by'imvura, anabasaba kandi kujya bafata cyangwa se bayobora neza amazi yo mu ngo zabo mu gukumira ibyago bishobora kandi guterwa n'imvura y'impangukano. Chief Inspector Police Wallace Gahonzire yakibuye kandi abagenda mu mvura, abugama munsi y'ibiti cyangwa se abafunga imiyoboro y'amazi, asaba ababyeyi kujya kandi bagenzura abana babo by'umwihariko mu bihe by'imvura. Kugeza ubu amakuru dukesha TNT agaragaza ko umubiri wa nyakwigendera amaze kandi gukurwa mu matongo ukajyanwa mu bitaro bikuru bya gisirikare, mu gihe kandi umuryango urimo gutegurirwa kwimurwa aho hantu, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira.
Reka duce mu gihugu cya Mexique mbabwira andi makuru akomeza kugenda havugwa, ariko reka mvuge ngo Imana yakire roho y'umupolisi, hanyuma kandi n'abasigaye bakomere cyane muri Mexique baravuga ko yishe uwitwa El Mencho, iba kabuhariwe ryashakishwaga ndetse n'ibandi kabuhariwe ryashakishwaga na Amerika. Inzego z'umutekano za Mexique zishe uwitwa Nemesio Oseguela Chirivante uzwi nka El Mencho, akaba kandi ibandi ryari rikomeye cyane muri iki gihugu ryagiraga uruhare mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubugizi bwa nabi. El Mencho ni umwe mu mabandi akomeye cyane muri Mexique, yishwe kuri wa 22 Gashyantare 2026 mu gitero karundura cyagabweho n'ingabo za Mexique ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarayoboye itsinda ry'amabandi rizwi nka Jalisco New Generation Cartel, rimwe mu matsinda azwiho n'ubugizi bwa nabi bukomeye anacuruza ibiyobyabwenge muri Mexique n'ahandi ku isi. Uyu mutwe w'amabandi wijanditse mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi bitemewe nko gukora ibiyobyabwenge, kubicuruza, iyezandonke n'ibindi bikorwa bikomeye. El Mencho wabaye umupolisi, yari umwe mu bashakishwa cyane na Mexique ndetse na Amerika kubera uruhare rwe mu bikorwa bibisha yakoze. Amerika yari yarashyizeho igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari Amerika ko ari we wese uzatanga amakuru yagombaga kandi gushyira ku ifatwa rye. Yari mu bantu bazengereje isi mu bikorwa birimo ubwicanyi, gucuruza ibiyobyabwenge nka fentanyl, ruswa n'ibindi. El Mencho yiciwe mu gitero inzego z'umutekano za Mexique kandi zagabye muri leta ya Jalisco iherereye mu burengerazuba bwa Mexique. Minisiteri y'ingabo muri Mexique yavuze ko El Mencho yakomeretse mu mirwano yahuje ingabo zo mu mutwe udasanzwe z'iki gihugu n'amabandi, apfa ubwo yageragezaga kandi kumujyana mu mujyi wa Mexico ngo avurwe. Minisiteri y'ingabo yatangaje ko inzego z'igisirikare n'iz'ubutasi n'ingabo zo mu mutwe udasanzwe zo mu gisirikare cya Mexique zahuje imbaraga mu kugaba igitero kuri El Mencho. Igitero cyifashishijwemo indege za gisirikare kugira ngo El Mencho afatwe. Mu itangazo yakomeje rigira riti iki gitero abo mu nzego z'umutekano bagabweho ibitero mu kwirinda nabo barwana, bituma rero mu mutwe wa CGNG 4 bagwa aho imirwano yaberaga, abandi 3 barakomereka cyane bapfa ubwo bajyanwaga mu mujyi wa Mexico. Umwe mu bapfuye harimo na El Mencho. Iyi minisiteri kandi yavuze ko abandi bantu 2 bo muri uyu mutwe ati w'amabandi bafashwe, ndetse kandi hafatwa intwaro nyinshi cyane n'ibindi bikoresho by'uyu mutwe birimo imodoka za gisirikare, imbunda zifite ubushobozi bwo guhanura indege. Minisiteri y'ingabo ya Mexique kandi yatangaje ko kubw'ibyago muri iki gitero abakozi bacu bakomeretse ariko bajyanywe mu mujyi wa Mexico kugira ngo bitabweho n'abaganga. Yavuze ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki gitero barifashijwemo n'ubufatanye buhoraho bakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amakuru y'ingenzi kugira ngo El Mencho afatwe. Atangaje ko ubu inzego z'umutekano haba ku rwego rw'igihugu na za leta zerereye hafi ya Jalisco zahuje imbaraga mu kubungabunga umutekano w'aka gace. Abaturage bizezwa kurindwa byuzuye. Guverineri wa Jalisco witwa Pablo Lemus Navarro yaburiye abaturage b'aka gace abasaba kuba bari mu nzu mu gihe kandi ibintu bitarasubira mu buryo, ndetse ko ingendo zahagaritswe kuko nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo mu mihanda hagaragaye abantu benshi cyane bitwaje intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiye abaturage bazo bari mu bice bya Jalisco n'ibindi biyegereye kwigengesera. Christopher Landau wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Mexique yavuze ko El Mencho yari umwe mu bacuruzi b'ibiyobyabwenge bakomeye, ko mwivugana ari insinzi ikomeye cyane kuri Mexique na Amerika, ibihugu byo muri Amerika Amajyepfo n'isi muri rusange. Ni insinzi ikomeye cyane kuri perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum ati mu kurwanya amahuriro y'amabandi acuruza ibiyobyabwenge ndetse no guteza imbere ubufatanye na Donald Trump mu by'umutekano. Icyakora bivuga ko Mexique ntiba maso, iyi nsinzi ishobora kandi kuvangirwa n'abagize imitwe y'amabandi. Byitezwe ko kandi bashobora kwijandika mu bikorwa byo kwihorera muri iki gihugu cya Mexico. Makuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane, amakuru bakomeza kugenda agaruka, ariko reka ngaruke mu karere. Ndeba amakuru akomeje kugenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mabwire ko witwa Olivier Nduhungire na ambasaderi w'u Rwanda ni minisitiri w'abanyamahanga w'u Rwanda, akaba rero ari ambassador Olivier Nduhungire yongeye kugaragaza ibinyoma bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukerensa umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nyuma y'uko umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye ikiri ikibazo ku Rwanda. Ate ese abagize FDLR bahunze u Rwanda
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma y'imyaka 32 baracyari ikibazo ku Rwanda. Oya, ati mu buryo bwo kujijisha ndetse no kuyobya abantu mu mikoranire ya RDC n'uyu mutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Patrick Muyaya yavuze ko FDLR atari ikibazo, ahubwo yongera kujijisha asubiramo ko impamvu y'umutekano muke ati mu burasirazuba bwa RDC ari amabuye y'agaciro. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibyo binyoma bya guverinoma ya RDC ku kibazo cya FDLR bikwiye kugira aho bigarukira. Yibukije ko ku wa 21/24 mu nama yahuje abaminisitiri mu biganiro bya Rwanda, uwari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'abanyamahanga Christophe Rutundura yagaragaje ubushake kuri gahunda yo kurandura FDLR. Yasobanuye kandi ko mu itangazo rya nyuma byari byanashyizweho umucyo mu buryo bugaragara ko FDLR igomba gusenywa, u Rwanda narwo kandi rukabukuraho ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma yavuze ko isi yose yatunguwe no kubona Christophe Rutundura wari wemeje ibyo nyuma y'iminsi 2 gusa ahakana ko FDLR itabaho. Ati twese twatunguwe no kumva nyuma y'iminsi 2 mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa Christophe Rutundura ubwe avuga ko FDLR itabaho, anajya kure abaza umunyamakuru kumubwira aho abagize uwo mutwe baba baherereye. Nyuma y'amezi 6 gusa kandi muri 2024 hamwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FARDC yagaragaje ko iri gutegura ibitero ku birindiro bya FDLR. Ati kubwo amahirwe make ibyo bikorwa bya gisirikare ntacyo byatanze kubera impamvu yumvikana yuko umusirikare mukuru wa FARDC General Peter Chirumwami yari yarahaye amakuru inshuti ze za FDLR mbere yo kugaba ibitero. Ibyo byarakaje cyane kandi abanyamerika batiteguye babitugaragarije mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje agira ati nyuma y'ibyo byose kandi ku itariki 31 Ukwakira 2024 abahagarariye ingabo n'ubutasi bo mu Rwanda, RDC na Angola bahuriye i Rwanda bemeranya kandi muri gahunda bikorwa yo kurandura FDLR izwi nka CONOPS. Iyo gahunda ya CONOPS kandi yemejwe n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu mu nama ya 6 yabahuje muri Angola ku wa 25 Ugushyingo 2024. Yakomeje yerekana kandi ko kuri uwo munsi tariki 25 Ugushyingo 2024 habaye inama nibura ebyiri zahuje abayobozi bakuru ba FARDC n'aba FDLR muri Kivu Amajyaruguru, nubwo hari hemejwe gahunda yo kuyisenya burundu. Ati nagaragarije izo mpungenge no kubusanya bagenzi banjye. Ati ubwo twari mu nama minisitiri yabaye ku nshuro ya 7 ari nayo nama kandi ya nyuma y'abaminisitiri yateraniye i Rwanda ku wa 14 Ukuboza 2024 mu kugaragaza ubushake buke bwa politike ku butegetsi bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR. Yongeye kandi kwibutsa ko gahunda ya CONOPS ari ikintu cy'ingenzi ibiganiro bya Angola kandi byari byagezeho byanatumye ishyirwa no masezerano ya Washington yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kurandura FDLR ni ingingo y'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ndetse no kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC. Biratangaje rero ko nyuma y'imyaka 2 Christophe Rutundura agaragaje ubushake bwo gusenya FDLR ndetse no kwemeza CONOPS i Rwanda na Washington, umuvugizi wa guverinoma ya RDC akomeje kandi guhakana ko FDLR ihari mu rwego rwo gushishikariza abantu gahunda ya Kinshasa yo kwica nkana amasezerano ya Washington ku ngingo zayo z'ingenzi. Imvugo isa n'ishaka kandi kugaragaza ko FDLR itabaho cyangwa se igizwe n'abasaza, igaragaza ubushake buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyisenya, nyamara ariyo ngingo nyamukuru iri mu masezerano ya Washington izafasha mu kugera ku mutekano usesuye mu karere. U Rwanda rukunze kugaragaza ko ikibazo cya FDLR kandi kidakwiye gushingira ku mubare w'abayigize imyaka yabo, ahubwo ko gishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside umutwe ubakiyeho unakomeje kandi gukwiza hirya no hino ku isi. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yerekanye ko imvugo zidashira z'abayobozi ba RDC bashingira ku myaka y'abagize FDLR ari imwe mu mvugo zidafite ishingiro. Ati FDLR si umutwe wateguye jenoside gusa, ahubwo ni n'umutwe w'abarwanyi ukomeza kandi gushaka abanyamuryango bashya bashingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside basangiza ubuyobozi bw'igisirikare cya RDC, nk'uko byagaragaye mu magambo ateye ubwoba umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu Ukuboza 25. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu muri RDC kandi barurwa abarwanyi bari hagati ya 7,000 ndetse n'10,000 ba FDLR muri rusange. Dusatira umusozo makuru yacu, reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda avuga inkuru ivuga kuri uwitwa Winnie Byanyima. Uyu nguyu ni umugore wa Dr Kiza Besigye, yavuze ko ubuzima bwe buri mu kaga. Umugore wa Dr Kiza Besigye yitwa Winnie Byanyima,
yavuze ko ubuzima bw'umugabo we buri mu kaga aho akomeje gufungirwa. Dr Kizza Besigye yatawe muri yombi tariki ya 16 Ugushyingo 2024 ubwo yari yagiye i Nairobi kwitabira ibirori byo kumurika igitabo cy'umunyapolitike Martha Karua utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu n'ibyaha bihuzwa n'umugambi wo gukura Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi. Besigye n'uwo bakoranaga Ali Haji Obeide Lukale Kamuregeya baracyafunze by'agateganyo. Aganira n'abanyamakuru iwe mu rugo Ikasangati kuwa gatandatu, Winnie Byanyima yavuze ko yiteguye kandi kugirana ibiganiro na guverinoma hagamijwe kandi ko umugabo we arekurwa. Yagize ati imibereho ya Dr Kizza Besigye irahangayikishije, namusuye inshuro zigera kuri 2 mu cyumweru gishize sanga afite intege nke cyane, hari n'igihe kandi abura ijambo ryo kuvuga. Winnie Byanyima yakomeje agira ati niyo mpamvu rero hari igihe abamusuye batamubona aba atabasha kugenda cyangwa se kuvuga. Yakomeje avuga ko Besigye afungiye mu kato aho atemere kandi kuvuga n'abandi bafungwa, kandi akaba atemerewe no kwitabira ibikorwa bihuriweho n'abandi nko kujya mu misa cyangwa se mu materaniro ya kiliziya ndetse no gukina imikino yo kwidagadura. Winnie Byanyima yavuze ko gukomeza kandi kumushyira mu kato byarushaho kumuzahaza, asobanura ko bimugiraho ingaruka zikomeye cyane ku mubiri ndetse no ku mitekerereze. Itsinda ry'abanyamategeko ba Dr Kizza Besigye riyobowe na Martha Karua wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Kenya hamwe na Elias Lukwago ryasabye kenshi ko arekurwa by'agateganyo, ariko kugeza ubu inkiko zose zanze ubwo busabe. Winnie Byanyima yanatangaje ko hateguwe amasengesho yihariye ku bufatanye n'abayobozi b'amadini agamije gusabira Besigye ibyo yise gutabarwa n'Imana kugira ngo abone ubwisanzure. Ku rundi ruhande, inzego za leta zagiye kandi zigaragaza ko Dr Kizza Besigye ahabwa ubuvuzi bukwiye ari mu maboko y'ubutabera kandi ko hazakurikizwa inzira z'amategeko nk'uko biteganywa. Munyemerera amakuru yacu yasoreze kuri inkuru mbabwire ko abantu 10 barimo n'umuyobozi ukomeye cyane mutwe wa Hezbollah bagwe mu bitero igisirikare cya Israel cyagabye mu majyepfo burasirazuba bwa Liban, ndetse abandi bagera kuri 50 barakomereka. Reuters n'amakuru by'abongereza yatangaje ko ibyo bitero byagabwe kuwa gatanu ku itariki 20 Gashyantare 2026 ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah mu gace ka Baalbek ndetse mu majyepfo ya Liban mu gace ka Ain al-Hilwe. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko ibitero bya mbere byagabwe ku bigo bya kuri 3 by'ubuyobozi bwa Hezbollah yari maze iminsi kandi isuganya ngo itegure kugaba ibitero bya misile kuri Israel. Itangazo cyo gisirikare kandi cyashyize hanze ku itariki 21 Gashyantare ryagize riti twakuye burundu ahantu hatatu hatandukanye kandi umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah wateguriraga ibisasu bya misile ushaka kubaka ubushobozi bwabo ndetse no gutegura ibitero bya kuri Israel. Umutwe wa Hezbollah nawe wemeje ko abarwanyi bawo kandi 8 bishwe bagerageza kandi guhangana n'ibyo bitero, harimo n'umwe mu bayobozi kandi babo witwa Hussein Mohamed Yahi. Ibi bitero kandi bibaye mu gihe Israel na Hezbollah byari byaragiranye amasezerano y'agahenge 24 yagezweho bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije kandi guhagarika imirwano yari maze umwaka urenga hagati y'impande zombi. Gusa kuva ayo masezerano yasinywa, Israel ndetse na Hezbollah byakomeje gushinjanya kutubahiriza ibyakuyemo. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko cyagabye ikindi gitero mu majyepfo ya Liban kibasiye ikigo cy'ubuyobozi bw'umutwe wa Hamas mu gace ka Ain al-Hilwe hafi y'inkambi icumbikiye impunzi z'Abanyapalestine hafi y'umujyi wa Sidon. Gusa Hamas rero yamaganye ayo makuru ivuga ko ahibasiwe atari ku birindiro byayo ahubwo arahakoreraga urwego rushinzwe umutekano ni w'iyo nkambi. Perezida wa Liban Joseph Aoun yamaganye ibyo bitero bya Israel agaragaza ko ari igikorwa gishya cyo guhonyura ubusugire bwa Liban ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Yasabye ibihugu bishyigikiye amahoro mu karere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira igitutu kuri Israel kugira ngo ihagarike ibyo bitero mu rwego rwo kwirinda ko ibintu byakongera kandi gukomera. Impuguke zigaragaza ko Liban isanzwe kandi ihanganye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu n'ibya politike, ku buryo kongera kandi kwisanga ihanganye n'ingaruka z'ibitero Israel igaba kuri Hezbollah Hamas byayishegesha kurushaho muri rusange, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza, umunsi mwiza muri rusange. Turaza gusubira mu yandi makuru.